uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu Ngiyabingelela abangcwele bonke indlalifa zezulu omphambi kwenu uMama Dlongolo wasenquthu enkabeni eBrentshini. Ngimi lapha bazalwane ngizofakaza imangaliso kaNkulunkulu angenzela yona selokhu ngangena ekhaya lezwi wazi wangikhuphulele entabeni nginemangaliso yomkhuleko bangcwele sizimpilo yami esingilaphela ikhaya. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ngangena entabe ekhaya lezi bangcwele ngabhuka uvuma izono qala lapha indaba yami emveni mase ngiqedile uvuma ucela nje masofaka ukuphela isikhathi uma sengibhukhile uvuma izono uNkulunkulu wangisiza abazalwane wangambulela izono engangayinakile engangizoya nje sihogweni ngisenkonzweni ngithi ngisindisiwe kanti lutho ngihaqwe izono. uJesu Kristu inkosi. Kunesono bangcwele sadlala itokfela nama colleagues emsebenzini saphihlika istokfela kwanabantu engabakhokhelanga nami abangangikhokhelanga sengiqalile ukuvuma izono wangambulela uNkulunkulu bazalwane ngasibona isisono ngaphuma bazalwane ngahamba ngawufuna umuzi lenga ngithi ngawufuna ngaze ngawuthola wayonesi lo mntwana kaNkulunkulu engakade ehlala naye ngingazi nasekhaya but umuntu wangisiza wangihola ngaze ngafika ngamnika imali yakhe ngothola umama wasemdala nje ngathi ngangidlala istokfela nosisi kanje usasebenza nalana usasebenza ekuthini ngathi ngilethe imali yakhe engangayikhokhanga ngoba kwavele kwaphihlika asangakhokhelana. Ayibonge inkosi bangcwele uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ngayikhokha lo mali ngeza ukuthula bangcwele kunezinto esihamba singanakile kanti izulu sizolugeja. uJesu Kristu inkosi. Ekhaya kwaDlongolo ngemkhuleko ngiyakhumbula ukuthi kuke kuphume intuthwane bazalwane ziqaqela umnyango ngoba lo mkhuleko silala ngawo sivuka ngawo ebusuku masiphaphama sivula abase Roma 10 sivula umpostoli. Ayibonge inkosi asihole sisho uma sivuka ekseni intuthwane ziqaqele yabona zifuna ukungena ebusika ngoJuni zifuna ukungena ngathi mangivula ngathi uJesu Kristu inkosi ngiyabonga ukuthi yasilwela izinto esingayiboni. uJesu Kristu inkosi ngizofakaza manje ukuthi selokhu ngangena ekhalezi abeni nginemangaliso miningi bangcwele ngeke ngayiqeda kodwa selokhu angisiza uNkulunkulu selokhu angisiza uvula amehlami ngamkhonza ngendlela athanda ngayo kuningi angilwela kukho. Ekhaya ngelilanga ngithatha umkhosi bangcwele ngicabanga umkhosi awushiwo umpostoli ngangena kuwo ngathi ngoma 5 ngiyavuka ngiyohlala esitting room sengifundizwe uma ngithi ngibuka phansi sitting room yami kugcwele izinto ngathi uma unganaka ngathi ungamasimba mabundwane kuthe fu ngathi sekuchithiwe. Hayi mangihlala seqedile ukukhuleka ngathi ngiyabuka awuthi ngithi amabundwane futhi siphela iziyothatha ngithi ngiyathatha le ngithi mangithi yinunu engingayazi bazalwane ezazinoboya zigcwele zazigcwele zilapha zisikhetha naza hawu lezi nunu ezinje ngasho umkhuleko bazalwane ngasho umkhuleko ngizofakaza amandla bazalwane ukuthi hayi unamandla uNkulunkulu kunamandla asemkhulekweni bazalwane kunamandla asemkhulekweni nangendlela esifundiswe ngayo ukukhuleka ngiyayikhulekela engimbona uNkulunkulu engiphendula ngoba ngifundisiwe indlela ukuthi ufune ngikhuleka kanjani. Ayibonge inkosi ungisizile uNkulunkulu bangcwele lo fazi bengizobuletha ukuthi ngiyamthanda ungithandile insukwini zokugcina ungithandile bazalwane wangambulela vuleka amehlami angisesabi. Ayibonge inkosi uJesu Kristu inkosi angisabi bangcwele ivangeli engikulo ngiphila mahala. uJesu Kristu inkosi inyanga nani hayi cha akusasebenzi futhi ngeke ngisebenzise ngangakaze ngisebenzise sengiyeke bayalele nami ukuthi hayi khona umthandazi bakhona baseRoma kukhona la ngikhona. uJesu Kristu inkosi kade kufike umfana uhamba uyadayisa uma ngithola ngihlalele ngithamela ilanga izolo uthi mama esephuma ngene ekhaya phuma usethi mama hey kade ngiphuma rehab ungibona njena
Ngithi hawu Nkosi yami, uJesu angakusiza, wavela wathoba. Awulinamandla legama bazalwane. Ngathi uJesu angakusiza. Unawe ufoni ngicela ukunikeza umkhuleko, ngicela ukungenisa ekhaya lethu. Wathi mama ngabe anginiki nefoni, kodwa impilo yami ibinzima ngathi uJesu sekutholile. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Linamandla leli gama, asimeni maKristu, uJesu uyabuya, uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi.